Zdravo divni ljudi! Danas sam oslobođena što mogu sa vama podijeliti kako kod kuće pravimo pogaču. Ovdje u selu svaki dan konsumiramo svježu pogaču, tako da je neophodno znati kako je napraviti. Prije 6 godina, kada sam prvi put stigla u Bosnu, napravila sam mnogo videa sa receptima, uključujuće pogaču izvan nova balkanska jela koja sam naučila od svoje svekrve. Podijelila sam recepte na engleskom i sada mislim da je vrijeme da polako preradim ove videe. Kod kuće koristimo stari recept, super jednostavan, brz, super lak i bez potrebe za miksirom koje se pravi od samo 4 sastojka, brašno, kvasac, sol i mlaka voda i peče se usporedu. Ovo je zagarantovani recept koji i vi možete isprobati. Savršen je za svakodnevne obroke sa porodičnom. Sastojići 1 kg brašna, 1 kašika kvasca ili germi, 1 kašika soli, 1 do 2 šolje mlake vode. Pomiješajte suhe sastojke u velikoj posudi za miješanje. Dodajte mlako vodu i promiješajte. Pokrijte posudu čistom kuhinskom krpom i ostavite da odstoje sat vremena. Prebacite u tepsiju posutu olje i spremno za pečenje. Istovremeno pečem pelitino za ručak ovdje u našoj ljetnoj kuhinji. Pogača će biti pečenje za sat vremena. Gotovo je! Sada pokrijte sa krpom i to je to. Pogledaj maminu pogaču.